Birakomeye iki gitondo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura i Kinshasa. Uwitwa General Christian Chiwewe Songweso ari mu kaga gakomeye cyane, ari mu kaga kadasanzwe. Amakuru akomeje guturuka ku butaka bw'iki gihugu akomeje kugaragaza ko General Christian Chiwewe Songweso amaze igihe kirekire arimo gucura umugambi wo guhitana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura. Ni nako umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yaciye amarenga yuko ingabo z'iki gihugu UPDF zishobora kwinjira mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu General Muhoozi Kainerugaba yiteguye ngo kohereza abasirikare Uvira mu gutangira intambara karabutaka, mu gutangira intambara ikomeye cyane. Uyu mujenerali usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabitangarije ku rubuga rwe rwa X, aho yagize ati imirwano niramuka yadutse mu bice bikikije Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, nimuzatungurwe no kubona ingabo zacu zirimo kurwana, nimuzatungurwe no kubona ingabo zacu zirimo gutikakurana n'umwanzi. General Muhoozi Kainerugaba ntiyigeze avuga niba ingabo za UPDF zizarwana ku ruhande rwa M23 cyangwa zizarwana ku ruhande rwa FARDC. Icyokora n'ubundi mu butumwa yigeze gutangaza yavuze ko ingabo nyinshi zibafite ku butaka bwa Kongo ziteguye kurwana kandi zizahangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi General Muhoozi Kainerugaba abitangaje nyuma y'uko ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze iminsi ahata ibibazo mugenzi we, amubaza impamvu inyeshyamba za M23 zafunguriwe imipaka ibahuza n'igihugu cya Uganda. Murabizi ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe icyemezo gikakaye, yafashe icyemezo gikomeye cyane. Ibice bigenzurwa na M23 biri ku mupaka wa Bunagana ndetse no ku mupaka wa Ishasha akahafungura, nyamara yahafunguye nyuma y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2021 abisabwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yafunze iyi mipaka. Ariko itangazo ryagiye ahagaragara nuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe icyemezo afungura iyi mipaka, agaragaza ko kuba iyi mipaka ifunze birimo kwica ubucuruzi hagati y'impande zombi. Mwibutse ko umujyi wa Bunagana wafashwe na M23 mu ntangiriro z'umwaka wa 2021. M23 iwufata wirukanyemo ingabo za leta y'i Kinshasa, aho kugeza amagingo aya ngaya zikomeje no kurwana zishakisha ikintu cyose zakoresha kugira ngo zisubize uyu mujyi, zinafate ibice birimo umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, mu ntara Kivu y'Amajyepfo, urugamba rukomeje kurushaho kuba urugamba, intambara ikomeje kuba intambara. Nyamara i Kinshasa abasirikare bakuru bari mu mugambi wo kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubu ishyaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ryemeje ko General Christian Chiwewe Songweso yari yiteguye kwica umukuru w'igihugu. Ni ibyashyizwe ahagaragara bitangazwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka UPPC riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba ari Augustin Kabaya, wamaze kugaragaza ko General Christian Chiwewe Songweso wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu ari mu bateguye umugambi ukomeye cyane wo guhitana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kabaya yabitangaje ku wa kabiri ku itariki 15 Nyakanga mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa. Yavuze ko umugaba mukuru w'ingabo za leta y'i Kinshasa ari mu basirikare 13 bategura neza umugambi wo guhitana umukuru w'igihugu. Anagaragaza ko kuba abirimo ari ikintu gikomeye cyane, kigaragaza ko ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Ibi abitangaje nyuma y'amakuru yamaze no kumenwa, nyuma y'amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara n'uwitwa Thomas Lubanga wemeje ko ashyigikiye
inyeshyamba za M23 kuba zahirika ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa. Umunyekongo Thomas Rubanga wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga rwa ICC yabaye uwa mbere atangaza ko ashyigikiye ko inyeshyamba za M23 zahirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Rubanga yabitangaje kuri uyu wa gatatu itariki 16 Nyakanga ni mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Kampala muri Uganda. Ni ikiganiro yakoze nyuma y'amezi makeya ashinze umutwe witwaje intwaro wa CRP urwanira mu ntara ya Ituri. Rubanga yabwiye abanyamakuru ko we n'inyeshyamba ze bashima ndetse bakaba bashyigikiye M23. Anagaragaza ko kuba bahirika ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa byaba ari ikintu yifuza kandi byaba ari ikintu gihawe umugisha. Thomas Rubanga amaze igihe aba muri Uganda yavuze ko ari mu bantu bashyigikiye ko inyeshyamba za M23 zirangajwe imbere na General Sultani Makenga zahirika ubutegetsi bw'iki gihugu. Ibi byose bikomeje kugaragaza ko abatari bakeya bakomeje gushyigikira ko leta y'i Kinshasa ihirikwa nyuma y'igihe kirekire M23 ivuga ko ishaka gufata ibice bitandukanye ikanakuraho Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Reka tugaruke ku butaka bw'u Rwanda. Uwitwa Gatabazi n'uwitwa General Viseni wahoze ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na Major General Ted Jack Nziza wahoze ari mu ngabo z'u Rwanda bamaze guhabwa imirimo mishyashya. Inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida Kagame kuri uyu wa gatatu itariki 16 Nyakanga niyo yabahaye imirimo. Itangazo ryemeza ibyasohotse muri iyi nama ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yerekana ko Major General Richard Jackson Nziza wagizwe Visi Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo z'u Rwanda, mu gihe amakuru akomeje kugaragaza ko uyu Nziza wasezerewe muri RDF mu mwaka wa 2017 yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo. Gatabazi ku rundi ruhande yagizwe ugize inama y'abakomiseri muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Mbere yaho yari yarabaye Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Guverineri w'intara y'Amajyaruguru ndetse aba no mu badepite no mu nteko nshinga mategeko y'u Rwanda. Abandi bahawe inshingano zimwe na Gatabazi barimo Nyirurugenge Dasira wigeze kuba Guverineri w'intara y'Amajyaruguru, hakaba n'uwitwa Muhongayire Jacqueline nawe wahawe inshingano nshyashya. Ni mu gihe uwitwa Veraria Nyirahabineza yagizwe perezida w'iriya komisiyo yari asanzwe anabereye umuyobozi. Inama ya minisitiri kandi yanatanze Ambasaderi Viseni Karenga wari usanzwe uhagarariye u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari nk'umunyamabanga wa ambasade y'u Rwanda muri Algeria. Iyi nama kandi yafashe imyanzuro itandukanye, inashyiraho inzego zigiye zitandukanye, inavugirwamo byinshi by'umwihariko bifitiye akamaro abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko haciyeho iminsi mikeya hongeye gututumba umwuka mubi ku masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu 2025 hasohotse itangazo ryasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni itangazo ryagaragazaga amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na leta y'i Kinshasa. Ni amasezerano yasinywe hagamijwe
kurangiza no gukemura burundu ikibazo cy'intambara iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko isinywa ry'aya masezerano ryongeye gushyirwa ahagaragara, rivugwaho n'abatari bakeya. By'umwihariko hagaragazwa ko leta y'i Kinshasa ikomeje gukora byinshi ishakisha ikintu cyose cyayifasha mu kurangiza aya masezerano, nyamara u Rwanda narwo rwiteguye gushyira mu bikorwa ikubahiriza aya masezerano, mu gihe abasesenguzi mu bya politike bo bakomeje kugaragaza ko aya masezerano atigeze yubahirizwa habe na busa, ari nacyo cyateye uburakari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zigaragaza ko ziteguye gufatira ibihano u Rwanda, bagafatira ibihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe itaba yubahirije ibikubiye muri aya masezerano, kuko uko bwije uko bukeye ibintu bikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane, ibintu bikomeje kurushaho gukomera, kandi hakomeje kwibazwa ikintu kizakorwa kugira ngo intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo irangire burundu, by'umwihariko ishyirweho akadomo, impunzi z'abakongomani zirekere guhunga umunsi